ngo ubutwari ni ugukora ibyo abandi bakora ariko mu gihe batabikoze wowe ukabikora. Mukomeza mutange imisanzu yo kuja ruguru. Wowe utaragiye uriko no gutanga umusanzu, wowe tuzogufata hehe? Tushushe tukonje turi hagati. Mukomeza mutange uranya Kenya yategura mandamano izayitabirwa n'umukutana wavuye se joro witabiriwe kandi warusa neza. Reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza ubo bukende sana bugorobye, kwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva ururimi tuvuga aho muri hose. Imana ikomeze bishimire kandi Imana ikomeze bagirire neza. Turamukije abantu bari iwacu ruguru mu bibanza by'abasekuruza amatongo yabase aho muherereye hose. Shalom shalom shalom. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire paka intsinzi ibonetse. Dusuhuje by'umwihariko Abanyafrika, Abanyaziya, Abanyaburayi n'Abanyamerika aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Ariko cyane abantu bakoze sabo kuri rikanisa ritagira imanza mu muhana, ritagira imanza hedikota kuri siege, ariko hedikota niyo siege ndakiranga. Turabasuhuje kandi turababwira ngo Imana ikomeze bagire neza, Imana ikomeze bishimire. Mwarakoze cyane. Ibi ngibi nta kiguzi twatanze, n'urukundo rwanyu no kutugirira neza gusa. Imana ibaho umugisha. Turabasuhuje ngo yambu tunawakaribu. Reka twihanganisha imiryango yabuze ababo, ndavuga bapfushije aho muri hose, cyane ubwoko bwacu ndetse n'inshuti z'Abanyamurenge, kubera ko urupfu ntirugira umurara, urupfu ntirugira abo rutwara, ntirugira abo rwanga, ntirugira abo rukunda. Ni kwa kundi isaha y'umuntu iba yageze. Bibiliya zivuga ngo imbuto yeze irasarurwa. Aho muri hose ababuze ababo, ababuze ababyeyi, abana, ba nyirasenge, ba nyira, aho muri tubaye pole, kubera ko Imana ni zitanga ihumure, imitima igahumurika, imitima igakomera. Mana uri mu ijuru, Yesu yaravuze ngo muzamusenga muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ngo izina ryawe ryubahe. Natwe turavuze ngo data wa twese uri mu ijuru. Iyi mitima yihumure, bahumurike. Niwumva umuturanyi, inshuti yapfushije tabara, uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Turababwiye ngo mukomere cyane kandi mwihangane. Imana ibakomeze, Imana itanga ihumure mu miryango yanyu ndetse no kubasizwe. Isi niko imeze kandi twihanganisha n'abandi bafite abarwayi mu bitaro. Umunsi umwe nageze Kenyatta, Yesu Kristo, narahageze ngira ikintu bita urumeza. Urabizi nka cagiye ugiye kwinjira nko mu kabira ukagira nk'ubwoba, uzamumva umusatsi kuvuyeho ukumva ugize urumeza kandi hari icuye, ukumva nyine hari akantu kagiye kukubaho nyine wakambwira ubwoba. Nanje niko byagenze. Nageze mbona abarwayi barimo, hari icumba cawa wundi usigaje kuka kanyuma. Kurya abasirikare baza bavuga, abaseve mwente mwobyumva ngo nakuka kanyuma ngo umusirikare agakoresha azaraswa amasasa 35 ariko agakomeza kuvuga ngo unyegera ndamurasa cyangwa somora ndamurasa. Yemwe ndavuga ati uyu mubiri timakaza mubiri ata wowe muntu ndushibiro uzunyubahira kunanuka kwanje, wowe muntu nsumba uzunyubahira bugufi bwanje, wowe muntu w'igikara uzunyubahira imibiri yombi, wowe muntu w'inzobe. Guys, yo mugane banuze abantu bose bo bahana ndimumva ko ufite ibiro byinshi ngo akantu karengeza kandi nganaje arabudusha ibiro benshi ariko nyine mbivuze mpanse kariko birababaje. Abafite abarwayi mukomeze musenge, Imana ibakore kuri icyo bitanda kandi nayo amasengesho yanyu mukomeze muyasenge cyane. Niko Imana yabwiye Mose ngo ngiye kugutuma muri Egiputa. Tese mwami urampiga isoda kingana gute cyangwa se uburinzi bungana gute? Imana yamubwira ngo ufite iki?
tugihereho. Usibye inkoni gusa ati aho iyo ngiyo niyo mpindura inzoka ikazimira kwa Farawo, cyo bita bunguri nuko. None rero birababaje, ariko kubera ko ariyo si turimo, nuko nguko amatangazo nuko nguko yarameze. Nta kantu sagira amatangazo yo kumenyesha, yo kubika, yo kuvuga iringa rigiye kuza ibizakorwamo. Natwe rega sinzi ko muzamufata mu makanza yacu. Yindi hari igihe revera yo bari mubi, avuga ibitagwesha icubahiro, avuga ibidakwiye. Ariko ga natwe na makanisa, abantu tugena abakristo nibo baza baduca bakatubwira ati revera warengereye uku nuko. Ariko mu byukuri turabihanganishije, mwese mukomere cyane. Abantu bari iwacu yeme turabaramukije, abantu batabaye bava mu bihugu by'abandi bakaje iwabo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze barinde, ikomeze narinde n'imiryango yanyu mwasize, kubera ko mwakoze ubutware, mwakoze ikintu. Nabonye nyakwigendera aravuze ngo ubutware ni ugukora ibyo abandi bakora, ariko mu gihe batabikoze wowe ukabikora, ngo nibwo butware. Ngasubiremo, musubize inyuma muhumve, ubwo nibwo butware. Mwana ntwari zacu mwe mwarakoze cyane, Imana ibaheze umugisha ku bintu mwakoze. Rero icyo nico tukivuyeho. Kindi gisa n'icihutirwa, mukomeze mutange imisanzu yo kuja ruguru. Wowe utaragiye ureke no gutanga umusanzu, wowe tuzogufata hehe? Tushushe tukonje turi hagati. Mukomeze mutange imisanzu mu mihana muba, mukomeze mutange imisanzu. Tibakaza kubitaho liste ngo babanze babibutse ngo bababwire ngo iyi liste ntima muyibona. Jewe baza kubitaho liste mu muhana mbamo ngatanga. Si ngombwa kumbwira. Kurya gusa bashizeho liste baba bakubwiye. Mutange imisanzu yo gutabara iwacu, abana bari iwacu n'abavyeyi. Ayo makuru siyo yaranzanye. Narinzanywe no kuvuga ku munsi w'ejo hashize, le 3 avril. Ni avril? Avril yarashize, ni May. Nje kubabwira ibyo niboneye n'amaso yanje, ntabwiwe, nabibonye n'amaso, mzumvisha amatwi nari mpare. Ejo tugira gutya, tuja mu mukutano wa Voice, VOP, Voice of Praise. Tujamo umukutano nyine waragaragaye nkaho wateguwe igihe kitari nka gitoya, nikako ko ndanya Kenya yategura mandamano izayitabirwa. N'umukutano wa Voice ejo witabiriwe kandi warusa neza pe. Hari ibyo nje kunenga byabereyemo, hari n'ibyo nje gushima byabereyemo. Wakoze neza mwimuryarye ni mwimubwire, wakoze nabi nawe mumubwire mwimuryarye. Kuri gakuza kuryana, ariko vraiment mu mukutano ejo nari impibereye, nanice ku ntebe ya kabiri inyuma y'abayobozi ba VOP. Nimvuga VOP ni Voice of Praise, niko ministry yabo yitwa. Nukuvuga ngo turasa nabagize akantu kameze nkaka, nimba novuga Satani yarashatse kutwinjirira, nimba novuga gute, ariko nikako yarashatse kutwinjirira. Umukutano wasengewe umeze neza, twabararirimbye baranezerwa, umuriro ngo ba uragenda, ariko nikari agace baragiyemo nibisanzwe. Kandi akongako sakanenge twovuga si Kenya Power nawe, umuriro uragenda, umare kugenda. Naratangaye, abahungu bari mu mwuka tibigeze bavuga ngo stima imepotea hoya, bafasha amapendo n'amashi baraguma baravuza, ariko abanebwe umuriro ugenda bakamakonja. Turaguma turaririmba, hari bice tubona nyine bisa n'ibikonje kuberaga tumenyereye ese bayita sebeni, zanjyana zihuta nizitonda ntazi uko bazita, nizo tumenyereye nyine abenshi. Kandi abantu bamaze no gufata nyine mu muco bakavuga ngo tugenda nyine muri mukunga, ariko biragoye ko buregera umuntu mukunga w'amashi keretse nka ruguru wenda, ariko naho nyine kera mbere. Nukuvuga ngo ntaco ngaya muzo nahabonye,
ahubwo nje gushima mu byo nahabonye. Iyi ministeri ifite n'indirimbo iri hanze yitwa Ndi Umunyamahirwe, nziza pe ni nziza, mugende muyumve abatarayumva, ariko ndayipininga nanje aho ngaho munceho mbaberekirana muje kuyumva. Reka mbanze mbareke inse n'ugiye gucya ku ruhande bukeya mbabwire. Hariho za ministeri ariko ntamvuga mu izina kubera uyu munsi turi mu bintu by'Imana, umunsi tuzoza kubomora, tuzama tubakubita ku cyasi tubashire hasi nabo bikosore. Hari za ministeri inza mbona mu ma video, je sinza nkunda kwita biriya bitaramo, sinza mbijamo pe, sinzi. Ejo gusana umwuka wambwiye ngo genda wicare muri voice nyine ubarebe numara witahira. Kandi rega twebwe aba YouTubers ninge tujayo tugiye gushaka amakosa, akaba rero tuvuga kandi mukayareba, ariko iyo tugiye kuvuga ibyiza timuza mubireba. Hari za ministeri ziri aha hanze zitazi ibintu zibamo. Urugero rwa hafi, abahungu ku murongo wa mbere cyangwa umurongo w'inyuma, niba usanga bambaye uducupa twatundi ku buryo atotera umugeri kuko amagacika agacupa, kandi gagiye kutugaburiraga iby'umwuka wera cyangwa se ibiryo bya Yesu. Kagacupa wenda karancumuje, ndavuga abasaza b'umuco karabacumuje. Umurongo wa mbere abakobwa bambaye neza kuva hano kugera hano, ariko hano hasi bambaye akajipo, kandi n'umugore w'abana babiri cyangwa batatu yambaye akajipo kagarukira guri y'amavi. Ukibaza karatwereka iki? Nika hashaka tubona kuri we, kandi nyamara yibagiwe ibintu arimo. Yibagiwe ko agiye kuturirimbira twe twavanye ibibazo mu rugo n'ibyifuzo mu rugo, cyangwa n'abandi twahunze ingo twaje wenda kugira ngo twihuzenze dutane umunezero dutane umunezero, tukamoterwa gusaya amaguru yanyu akaducumuza mama video, akaducumuza pe, tukagubwa nabi. Tukabona abagore babyaye kabiri gatatu bambaye impeta, bambaye nabi pe. Bo nyinda yisi mibi, ariko nyine ntimwikwije. Mwibuke ko abantu bamuririmbira harimo abazayifu, harimo abanyamwuka. Wa munyamwuka gawo hawereka intege zawe, uri umudamu ufite umugabo n'abana, uramucumuza unamukwazantuka, ugasanga kera aho ngaho umunezero urashize. Ugasanga nakubise bitoka abahungu nta mikaba, kandi mikaba nico kintu gihendutse kibaho. Nta mukaba mwambaye navyo bigacumuza abandi. Abakobwa mwambaye utuminiskati biraducumuza. Ariko ayo makosa ejo narayashatse muri voice, ndayashaka pe. Yewe no mu bicaye n'inzikara aba voice bicaye bari gutunganya ibintu by'inani by'imiriro by'ibiki, ndabishaka ayo makosa ndayabura. Aba mama muri voice mwikubitira amashusho, je yabahaye mwari mwambaye neza, hakika mwari mwambaye neza, mwiyubashe, musanyina nabaje komora imitima ikomeretse, mwari musa neza kuva mu mitwe kugera pfiriya ku birenge, mwari musa neza, mwari mwambaye neza, kandi mwikwije mugaragaza nyine nk'abantu bamenye Yesu. Yego ushobora kwambara kuri utaramumenye, ariko umenya ko abugiye kubwira, umenye ko ari ibyiciro ibi. Ugiye kubwira uwamenye Yesu n'uri aho ngaho utaramumenya. Mwari mwambaye neza pe, aba mama muri voice mwahacanye umuco, kandi mwanarimbye neza, narabakunze cyane. Niyo mpamvu mbakoze y'inukuru. Abahungu cyangwa se abagabo bo muri voice, nange mwari mwambaye neza. Nashatse umuntu wambaye agacupa. Hari amacupa agezweho mu dusore ariko agasa n'abadoreza, ukamusanga n'umugabo ufite abana nka batatu nkanje yambaye agacupa ariko gafite kagarukira hano uko n'ukuguru, agacupa kagarukira munsi y'ivi bukeya. Ukwibaza ese uyu mugabo iyi ni pataro yambaye? Nukora umugabo nabonye yambaye agapataro, narinzi ko ari agatraining ko muri siporo. Come on, wambaye nabi kabisa. Uri umugabo nyine wagiye mu murongo w'ibya Yesu, sa nawe
kaba yambara agacupa kakagera kagufi ukibaza ni kimono yazinze kandi ngo nitize. Iyo myambaro ejo sinayibonye, mwari mwambaye neza kandi mufite indirimbo nziza pe. Gusa nakunze ukuntu mwari mwambaye, narabikunze. Ndasubira nkunda ukuntu mwari mufite amavuta, nimbaga ariko duma muvuyemo tubiyize, ariko amavuta azobahoreho. Mwari musa neza. Turacafite ubunyine ikintu gisa n'urugamba rutoroshe. Twabuze umu-YouTubers mu gospel uzomasha waza promoting zino ndirimbo nziza ziba zasohotse, promoting zino za ministeri zifite ibikorwa byiza. Kandi za ministeri zirakora, zikora ibikorwa byinshi byiza ntitubimenye. Iyo siga twende tuyibamo. Bakanima indirimbo ziza ntitubimenye, byibuze ngo tunazivugeho. Tukineye umu-YouTubers wikubita mu bya gospel. Azituma tumenya zino ndirimbo. Zino ndirimbo nje nazimenye ejo. Ndi mu gitaramo cabo nibwo nazimenye. Ndi umunyamugisha. Hari umugabo wayiririmbye numva nyine ariko uko naje nagiye mu mwuka yime. Naragiye neza hapfukiye gato. Nariye kuba kuriye kwa Eliya. Kubera ko twahagiye. Ariko vraiment mwari musa neza ejo, mwaririmbye neza, mwakoze ibintu byiza. Kandi izo ndirimbo zanyu ndi umunyamugisha n'izindi. Ariko ndagira ngo na chance bari barimo. Nizere ko batabacitse batabahaye indirimbo. No bakura irindi nota. Inota nabahaye bagiye batarabahaye indirimbo kuko ga muri mu gisata kimwe. Nabagaya. Akaka duhishirwe, dushonje ibintu nk'ibyo. Ariko gusa iyi ministeri ni nziza kandi igira indirimbo nziza. Ngende mustegere nimba ari album, nimba ari single song, ariko ni indirimbo nziza. Ayo niyo makuru narimbazaniye yejo hashize yo gushima. Yeme nyine saduka yandi biganiro bimwe bigakomereza abantu bamwe, bikubaka abandi bakatwanga, abandi bakadukunda, tugahera hagati nk'ururimi. Ariko nje ibintu nabonye ejo nyine narabikunze pe, kandi ndabikunda biranashimisha. Byari byiza bisa neza, bari bambaye neza, bari bateguye, performance yari nziza, live yari nziza, imyambarire yari myiza. Nakunze gusukuna mwari mwambaye mwibasha. Muzi kurimba live ariko muzamurimba museka. Ese kuri muzamusezwa n'iki? Ariko reka bagize ukuri. Ubucuruzi bwose bugira ukuntu umuntu azabufata. Iyo umuntu ari kuririmba ari guseka, ari kwereka amenyo, nawe uzunezerwa ukama wishima. Ariko uzikora umuntu ufite mikoro wakanyaraje mu gahanga, tuzunezerwa. Ariko kabisa coup de chapeau, mwakoze igitaramo ciza kandi mufite indirimbo nziza. Mugende muzumva batarazumva, mugende muzitegere. Kuzitegeraga niyo nkunga yabo. Ubutumwa mubugeze kure mu sharing, ibintu byaguke mu bwami bw'Imana. Tureke kugira gusa abantu benshi baba mu buyobe bwa Satani, kandi ga Satani naje gusanga akunda bino bintu tubamo. Amare kubikunda yamatubwira ngo nabandi mwese nabari muri gospel ni muyivemo. Gospel gatusega n'abayiheje muze gusa mugume mwigire muri ubu buyobe. Yaravuze ngo navuye mu ijuru ku ntebe y'icubahiro, ariko sinzarimbuka kandi nyine nzorimbukana n'abandi benshi. Mwirinde mutazarimbuka. Namwe za ministeri muza mukora ibitaramo mwambaye nabi, mugende mubirike. Tuzatubibona nyine tukabigaya, ariko ntitubyiteho. Gusa twebwe tukamatuja muri side y'abantu bavuga ngo bano bantu bamenye Yesu, bano bamenye Yesu bakomeye, ariko bano bataramumenya. Iyo mu baririmbira mwambaye utwenda tw'uduce, udupataro tw'uduce, mufite nibza icyakoza voice, nta kesi ndumva yabo nimwe mbi. Muri bya bitindi byose mwabonye byashize, nta mu voice uragaragaramo. Bigaragare ko muri mu murongo mwiza bawa. Courage, turabakunda cyane. Mana dukorera indirimbo nziza pe. None ga twari tuje kubashimira nubwo mutatuzi, ariko twari tuje gushimira ibyo mwadukoreye ejo byiza. Uzi kuja mu gitaramo ugataha wakwazitse, usa wicuza nagendeye yiki kwera iki nagiye. Ariko kuba naragiye ngataha nanezerewe, nasha kuryama ngasenga. Ki dila fa naranezerewe.
turabakunda cyane bakunzi bacu. Mukomeze murebe indirimbo za Voice, mugende mubarebe, bafite indirimbo nziza kandi munabakandireho, ni byiza, ni umuco mwiza, ni support ikomeye cyane. Turabakunda, mugira amahoro, Kristo Yesu akomeze abane namwe. Tubararikiye mu nkuru tuzabashira hejuru. Vuga ngo moto ni breaking news. Easy breaking news. Turazibararikiye. Kuno kwezi kwa gatanu kubera ukwezi kwiza, niko kwezi nanje nza mvukamo. Abazompa amagift mutange mu yatayarishe tariki 7 z'ukwa gatanu na 4 nzoba navutse nujuje indi myaka. Imana ntije uburame n'ubuzima bushabuzira umuze. Turabakunda cyane, mwakoze kuba natwe. Amahoro umutima n'amafaranga mikofi, ibiganiro tunakagaruka. Ciao ciao, bye bye.